Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Mına bugün Burkan akada gezektegi attın. Şunday uzun at doğanдар. Жоон жолпу Кайманаты Карабыл деген атынын маалыматын айтып баштайлы. Сиздер атты көрүп, бир өзүңүздөр дагы атка оюңуздарды жазыңыздар. Аттын турган турпатын мен көрсөтөйүн. Буркан ака кийинки атты көрсөтөлү ака, суудан ичин. Ова, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Серьезный ат, Серьезный ат. Басыштары деле өзү серьезный басат экен. Ова, Кудай кааласа. Бул келген жерден баштайлы. Келген жерден баштаң ака. Келген жери Түү Жалал аттыкы. Накта кыргыз жылкы экен да. Ова, накта кыргыз жылкынын палбан улагы өтө такшалган. Кудай кааласа. Өткөндө улак болду эле. Өзүм дагы бир ашырып неме кылып көрдүм. Эмнеде өзүбүздө улак болду эле. Жаныбар самолет экен. Чачырадыбы? Өтө катуу жүгүрөт экен. Жүгүрүшү анан улак ашканда совсем тездейт экен да. Кыскасы бул өтө такшалып бүткөн ат, неме? Эмне деген ат чыгат ошондо? Бул Карабыл деп койдук. Карабыл. Узун турасына бир карап коюпсуз да Кайманатта. Узундугуна анан жоондугу, узундугу эми мүчөлөрү келген замыр. Жашы кандай? Bunun yaşı 10 yaş. 10 yaş? 10 yaş. Reza küçmağala. Taksalып kalıptı da canım. Ova. Asıyga kança asıy bolup kaladı oşunda? 6 asıy bolup, 7 asıy bolup. 7 asıy eken. 6-7 asıy. Ot reza küçmağala zamır. Anan bizdikiler oya 10 yaş desen yaşı ötüp kalıptır deydi. O bekar söz. 10 yaşta at reza çava turgan bolot. Özü 5 yaş atlar yaş atlar da. Anan atты 5 yaşta yaş desek, 10 yaşta yaş ötüp kalgan desek ana kayсылмалда. Onda bulbay kılat deyin ha? Ha, çavuş gerek bulbay. Hazır uşular rasa çava turgan malı. Bunda jere jürek doğrusu var eken. 4 kazığı taptaza. Mınаны takkanın sebebi bir krasataga anan joğuştuktun belgisi. Şişik yok bro ha? Yok. Gram bir büdürde işigi yok Samir. Boyu kaç alaka? Boyunu bir 60'a ölçü alıversin. 60'a ölçü alıversin. 60'a ölçü alıversin. Yani aşığı oşa adamdık. Odan amel öyde çıksa gerek ölçü verdim ben. Bu yürü dele olmuş gerek yaka bulattın ha? Ya bu yürü dele var eken. Bunun yürü bıyıl yürüden geliptir. Bıyıl yürüden geliptir bu? Yürüden gelip karma alıp buna bağılıp hazır uçulurken de kava. Buna gelgende daha kıyla olup kaldı. Ben bir ula kapı varıp ayttım mı? Tekşerip bir sınap koyupsuz da aka. Tekşerip özümde meğili bir sınap gördüm. Canıvar sınыңızdan öttü o. At çapkanday oladı gençsin. At çapkanday oladı. Reza ali canı yürüyünçük adamlardı yürüdü gene. Oğuz da özümşağı eken. Öte canıvar barcoğa kelgen. Başıca maktavaydı o da kalasa. Ayttım o da kalasa at işi menen görgözü baka. O attı ayttım o. Uşul жаңы чабар балдарга сунуштайм. Ушул жаңы палбан болуп чыгып келаткан балдарга сунуштайм. Алдыга деле иштете турган ат окшойт экен. Алдыга деле иштейт. Айттым го, жаныбар улагы Кудай кааласа жооп, а? Улагы Кудай кааласа айттым го, эч уят кылбайт. Демеси кандай экен ака, жештери, жооштуктары? Жештери дадыл экен. Дадыл экен? Жештери дадыл экен. Жеп ичиши. Анан караганга жооштугу. Азыр бул күндө минилип атабы? Бул азбаздан минилип атат. 2 күндөн бери туруп калды. Бирок сууту бар а дагы. Буну азыр чапса деле боло берет. Азыр деле болор. Анча-мынча чапса боло берет. Бирок өтө баягындай сууп неме болуп бүтүп эле семиз эмес да ат. Орто эти бар да. Күчтү экен мүчөсү. Мүчөлөрү дадылан. Мүчөлөр күчтү экен. Моюндагы булчуңдарды көрүңүздөр. Мүчө болсо эми атта ушунчалык болот эми. Жаныбар. Аны ичпечи тартылбаган, бузулбаган таза ат экен да. Бузулбаган таза ат. Анан буну дагы кичине бакмалап дагы неме кылса, ат дагы фигурасына сынына дагы чыгат. Ооба. Фигурасына дагы чыгат. Карабыл. Теп иштебейт, а? Жок. Айттым го. Ондай жаман характери, путу колу, ден соолук бар жогуна гарантия. Жооп. Uzun эле энерге бир чабып барып, кайра неме кылып койгон. Баягындай. Берилип чыкайт экен да ака өзүн. Ооба. Ынтылыпчы. Улак ашканда яман кетет экен. Бу жөнчүлүктө онча ham жүгүрө бербейт. Улак ашканда башкача жаны чыгып кеткендей жүгүрөт экен да. Себеп мен өзүм ашырып чаптым да. Жакшы ака. Баасы кандай болот Карабылдын? Bunun baasını mындай кылабыз. 4,5 миң коебуз. 4,5. Жакшы.
Endi bu aşıkça asıştı gerek yok. Xudo xolasa algan adam bereket abat Zamir. Bereket abat ha. Ova. Mingende dağı, Hep de öyle ulakta şu da. maktap, hep de öyle satış emas. Aha. Gelip minip görsün attı, üstüne çıkıp görsün Xudo xolasa. Üstüne çıkıp minip görgen adam attın üstüne çıkıp öyle attı suyup alır. Oğur itten. Ova. Üstüne çıkan oğur it. Ova. Xudo xolasa razılık bilen beresek ha. Ova, razılık menen Xudo xolasa berem. Narak bir bastık olası çatka ayağını görelim. Ana. Baskan basıkları. Ha da kovalayın bir. Sonun. At bolsa şunçalık öyle bolat. Alt düşün tararlar Xudo xolasa. Sını dili, müçösü dağı, Ova. tarbiyası. O Karabayırdan palbanı da. Alban eкен da. Palban, жақшысы. Жақшы Қарабайыр іздеген комментарийда жазып болчатында көріңіздер ушул да. Содаңызга берек болсын экен, номерди айтып коюң. Рахмат. 773 менен 42 02 45. WhatsApp, Telegram ушуларда бар, туғандар Ооба. чалыңыздар. Мен экранга да жазып койдум.